reka twifurize ikaze n'ibihe byiza kuri we udukurikiranye muri aka kanya, twizere ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza. Tugwa ikaze rero makuru agezweho kuri iki gicamunsi cyo ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Tugarutse rero muri update na makuru akomeye cyane, amakuru akomeje kugenda agaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hakomeje kugenda habera imirwano itoroshye cyane, ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Aho rero uyu munsi muri iki gitondo habayeho imirwano itoroshye cyane, yabayeho kuva ku isaha y'isa 11 za muri gitondo, aho rero umutwe wa Wazalendo wagabaga igitero karundura ku mutwe wa M23. Ubwo bisa nkaho rero byari bitunguye uyu mutwe wa M23 muri teritwari ya Masisi. Rero ahangaha niho habereye iki gitero karundura cyagabwe n'umutwe wa Wazalendo kuri uyu mutwe wa M23. Ariko rero byaje kurangira umutwe witwaje intwaro wa M23 wirwanyeho ku buryo bukomeye cyane, aho rero wakoreshaga imbunda karundura ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero yahanganye bikomeye cyane n'uyu mutwe wa Wazalendo. Aho rero byaje kugaragara ko umutwe wa M23 hari benshi bakomerekeye ku mirongo y'imbere ku rugamba b'abasirikare b'umutwe wa Wazalendo, abandi rero baza gufatwa bugwate nk'uko amakuru yagiye bigaragaza uko amasaha yagiye yicuma. Kugeza rero amagingangaya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba rero gikomeje kugenda gishyigikirwa bikomeye cyane n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo, aho rero uri gushyigikira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije kurimbura burundu uyu mutwe witwaje intwaro wa M23, ndetse bakaza no kwigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye byagiye byigarurwa n'intare za Sarambwe. Ariko rero kugeza amagingangaya kwigarurira ibice byagiye bigigarurwa na M23 kugeza amagingangaya byarananiranye. Ariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gikoresha imbaraga zose kugira ngo kibashe kwigarurira bimwe mu bice byagiye byigarurwa n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23, dore ko kugeza amagingangaya bahora batangaza ko uduce turenga 100 twamaje kugenda twigarurwa n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Ariyo mpamvu igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kirimo kirakoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo kibashe kwigarurira ibyo bice byose byagiye byigarurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Mu gace rero ka Karembe kamaje kwigarurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Kugeza amagingangaya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gutagetinga cyangwa se gifite intego yo kuba aka gace kakongera kugaruka mu biganza by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakongera kukagenzura muri rusange. Ariko nanone ntabwo byoroshye cyane, aho rero ku munsi w'ejo hongeye kuba imirwano itoroshye cyane muri aka gace, ndetse umutwe twaje intwaro wa M23 biza kurangira urashe n'indege y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibi byaje kubabaza bamwe basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na leta muri rusange, byaje kuyita mu gihombo gikomeye cyane, bitewe n'uko bimwe mu bikoresho bikomeye cyane harimo n'izo ndege z'intambara zikomeje kugenda ziraswa n'uyu mutwe twaje intwaro wa M23. ngira ngo benshi muzi n'amakuru avuga ko hari n'indi ndege iri kurambagizwa mu Buhinde igiye kuza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko zimwe mu ndege zirimo Sukhoi -25. Iyi ni imwe mu ndege yakoreshwaga ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero Perezida Tshisekedi Chilombo abonye ko izi ndege zitarimo ziragera ku ntego yifuzaga ko zageraho. Kugeza ubu ngubu ntabwo Tshisekedi Chilombo akomeje kugenda azishyigikira, aho rero akomeje kugenda arambagiza iyo ndege izaturuka mu Buhinde. Ariko kugeza ubu ngubu nibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitoroshye cyane, bikomeje kugenda bituma bamwe mu baturage bava mu byabo, abandi batangaza ko bakomeje kugenda bahohoterwa ku buryo bukomeye cyane uyu mutwe wa Wazalendo ukomeza kugenda ushinjwa bikomeye cyane n'abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza rero ubu ngubu imirwano ikomeye nubwo igikomeje i Rwanda muri Angola habereye ibiganiro bikomeye cyane byahuje intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baza kuganira uburyo ki bashobora gushyiraho uburyo bukomeye cyane bwo kuba iyi ntambara ishobora guhoshwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko rero kugeza amagingangaya byerekeranye n'agahenge bigeze kugashyiraho, ariko ntago impande zombi zohereje aka gahenge kagaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yewe na Leta Zunze Ubumwe za
Amerika zashyizeho agahenge k'iminsi 15 bongeraho indi 15 biza kurangira aka gahenge katubahirijwe ku mpande zombi. Aho rero umutwe witwaje intwaro wa M23 wakomezaga ushinja igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwica ibyerekeranye n'agahenge, ariko kandi uyu mutwe wa M23 ukagenda uvuga ko uhaye gasopo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigaba ibitero karundura kuri uyu mutwe wa M23. Aho rero ibi bitero bikomeje kugenda biba ndetse bigatuma bamwe mu baturage bakomeje kugenda bava mu byabo ndetse abandi bahohoterwa ku buryo bukomeye cyane, ndetse n'ibikorwa remezo bikagenda bihangirikira. Aho rero tuvugaho nk'amashuri ndetse n'imihanda igiye itandukanye hamwe ndetse n'imirima y'abaturage irimo imyaka. Aho rero kugeza ubu ngubu ni bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje kugenda bitura abaturage mu gihombo, ndetse igihombo cy'igihe kinini cyane. Aho rero abaturage bakomeje kugenda basaba ubufasha cyane cyane abaturage bo mu mujyi wa Goma bakomeje kugenda bahura n'ihohoterwa rikomeye cyane rikomeje kugenda ribakorerwa bitewe nuko umutwe wa Wazalendo wakomeje kugenda ugaragara kenshi uhohotera abaturage batuye muri teritwari ya Nyiragongo. Kugeza ubu ngubu ni ibikomeje kugenda bibabaza abaturage batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nakire mugenzi wanjye tugezeho n'andi makuru akomeye cyane yaduteguriye, ni bwana Aimable. Reka tumuhe ikaze atugezeho n'andi makuru akomeye cyane yaduteguriye akomeje kugenda agaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara karundura ikomeje kugenda igaragara kuri uno butaka bwa Kongo. Inshuti muvandimwe, nyuma yuko icyitwa operasiyo yo kugira gutya M23 ikakura igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC muri ya misozi yegereye Mitumbara hari hafi y'imisozi nka Kimoka ndetse n'imisozi nka hano Mushaki, utibagiwe imisozi yegereye Matanda. Ubu M23 nyuma y'urugamba rukomeye yaje kurwanira ku munsi w'ejo kuri ya misozi ya hano hafi na Mitumbara, aho yageragezaga gucuma igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC ngo igikure hano hafi n'imisozi ya Kiroshe, Rutoboko ndetse na hano Sasha. Ndakubwiza ukuri yuko ku munsi w'ejo twari twahawe ripoti y'abasirikare b'Abawigina Group bagera kuri 5, ariko kuri uno munsi harabarurwa abasirikare bagera ku 9 b'Abawigina Group ndetse n'ikitwa abasirikare ba SADC, by'umwihariko aho imibare y'Abatanzania ariyo yiganjemo cyane. Bisobanurwa ndetse binanemezwa cyane yuko ngo abasirikare ba SADC bagera kuri 24 bamaze gutakariza ubuzima kuri iriya akise ya Sake, nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC kiri gushaka gufungura uno muhanda Sake Kishanga. Ni umuhanda Sake Kishanga rero ukomeje kuvugisha umugabo ugasiba undi. Ni umuhanda Sake Kishanga ukomeje gukoresha igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC mu kijyanye n'imirwano, aho gikomeje kurwana inkundura ngo kirebe yuko cyawufungura umunsi ku munsi. Ndakubwira yuko niyo hatabaye imirwano ujya kumva nk'uno muhanda Sake Goma ukabona ibimodoka biva hano igoma bizamuka Mugunga bikazanwa mu ibambiro, akaba nabyo bideployingwa muri iriya misozi ya Kimoka, Kinigi ndetse n'Ibugembwe. Ukabona yuko bikomeje kugenda byongera umunsi ku munsi nk'uko n'ubundi dukomeje kubirebesha amaso ndetse n'amakuru dukomeje gukura hagati mu basirikare babarizwa mu gisirikare cya Kongo FARDC, aho bakomeje kugira gutya rwose bakavuga yuko buri kintu cyose gishoboka, icyo ari cyo cyose gishoboka ngo bagomba kugikora bagahangana n'umutwe wa M23. Ni mu gihe umutwe wa M23 nawo uryamiye amajanja uvuga yuko kugira ngo bihanize neza igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC, iki gikuta igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC baje bakubaka muri bino bice bya Kimoka, bakahazana icyitwa Wigina Group, bakahazana icyitwa SADC kugira ngo abaze barebesha amaso ibikorwa byinshi bikomeje gukorwa n'umutwe wa M23 hano kuri no axe ya Sake. Nicyo M23 n'ubundi ikomeje kugenda ikora yibanda hafi cyane kuri iriya misozi yo kwa Burora bahadeployinga abasirikare, kandi ngira ngo tubigarukaho mu buri munsi tubabwira yuko abasirikare benshi bakomoka kuri ya musozi uriya mugabo Burora rwose aribo bazamuka hariya Ibweramana bagaca muri iriya misozi hariya kwa Buragiza, hariya Iburagiza bagaca hariya Imuremure bakazamuka mu misozi yegereye Kiroshe na Rutoboko, akaribo bajya kugaba ibitero muri iriya misozi ya Kimoka bahuriyemo hamwe n'abari hariya mu majyaruguru y'Isake, by'umwihariko abari hariya Inyakajanga n'abari Kindutsi n'abari Katembe n'abari Kobokobo, bagahurizwamo hamwe n'abaturutse mu majyepfo ya Sake hariya kwa Burora, Isasha n'abavuye
bavuye muri iriya misozi yegereye n'ubundi Bweramana hariya Ibitonga hanyuma bakajya kugaba ibitero muri iriya misozi n'ubundi yegereye aho igikuta cy'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC bacyubatse, by'umwihariko aho muri iriya misozi cyane n'ubundi ahubatswe kiriya gikuta haboneka cyane icyitwa Wigner Group ndetse n'icyitwa SADC ariyo yashyizweyo cyane mu rwego rwo kugira ngo barebe buryo ki n'ubundi ino SADC ishobora kuba yagira gutya ngo ikakura M23 hano Isake, ariko ukabona yuko nyamuneka bitewe n'imbaraga uno mutwe wamaze kubaka muri ino misozi y'Imasisi biragoranye cyane kuba M23 wayitsimbura hano Isake bitewe n'icyitwa ubudahangarwa, ubushobozi ndetse n'ubukaka n'ubushongore icyitwa intare za Sarambwe zifite hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni urugamba rutoroshye rero, ni urugamba karundura dukomeje kugenda tubona hano kuri buno butaka. Ni icyitwa Repubulika ya Kongo ikomeje kurangwamo n'icyitwa akarengane cyane gakomeje kugenda gakorerwa abaturage ku rwego ruri hejuru, nk'uko icyitwa societe civile gikomeje kugenda kibigarukaho kivuga yuko rwose kitorohewe na gatoya nyuma yuko iki gisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kugenda gikora buri kimwe cyose kugira ngo gihungabanye icyitwa uburenganzira bw'umuturage ndetse n'icyitwa ubuzima bw'abaturage. Ibi nibyo rero ngira ngo tutanavuye Isake rwose ntago nshobora kugucika nakubwiye, nyuma yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kigize gutya kikagaba ibitero giturutse muri iriya misozi y'Irumbishi, kikagaba ibitero giturutse mu misozi ya Ufamando ndetse n'ahari hafi ya Nyakigano. Ubu M23 ahitwa Nyarunaba no mu misozi yitwa Rwangara, imisozi yitwa Ngungu, imisozi yitwa Bishasha, Kikoma n'imisozi Katoyi, Nyakigano, imisozi yegereye Kikoma n'imisozi yegereye Bishasha, Cyugi, aho hose M23 yongeye kuhongera abasirikare kugira ngo n'ubundi cyitwa igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje gushaka kuba cyagaba ibitero giturutse muri iriya misozi yegere muri Sud Kivu babe bagira gutya bakagisubiza inyuma. Ni urugamba rutoroshye rero nshuti muvandimwe, ndakubwira yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya kugira ngo intambara igabanyuke cyangwa se ikendere, niko buri ruhande rukomeje kugenda rukaza icyitwa imyiteguro idasanzwe. Ni nyuma yuko rero igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kigize gutya kikadeployinga abasirikare benshi muri bino bice bya Kaviro no mu bice bya Boyangwa muri Mumore hariya hafi ya Majeria. Aba basirikare bakahadeployingwa ariko cyane cyane higanjemo icyitwa abawazarendo ngo batoranyijwe ndetse n'icyitwa aba FDLR ngo bagiye kwifashishwa n'ubundi mu gukora operation zo ko bakwataka hariya Irubero. Ibi rero bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye ku ruhande rw'icyitwa societe civile, aho iri kugenda ivuga yuko bino bintu rwose itagira gutya ngo ibyihanganire bitewe nuko ngo bishobora guteza icyitwa ikibazo muri societe n'ubundi, nk'uko icyitwa societe civile by'umwihariko n'abayobozi bayoboye societe civile muri bino bice bakomeje kugenda babikomoza bavuga yuko wazarendo rwose ziri hano muri bino bice zitizewe, dore yuko akenshi n'abawazarendo bitewe n'uduce baba bakomokamo, niba ukomoka muri Rushuru mu wazarendo ntushobora kumvikana n'umwazarendo uturuka Ibutembo, hariya Ibutembo by'umwihariko babandandi akenshi bazwiho ikintu cyitwa kwikunda ndetse no kugira gutya rwose bakirondana, nk'uko ngo bikomeje kugenda bigaragara ku bawazarendo. Ibi rero akaba nabyo bikomeje kugenda bitera ikibazo ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho inavuga yuko ngo abawazarendo hari n'igihe rwose bo bisubiranamo ubwabo ugasanga nk'abaturuka za Beni, abaturuka Ibutembo bari kurasana n'abaturuka muri biriya bice bya za Rushuru n'abaturuka Irubero. Ukabona yuko rero n'ubundi ibintu n'ubundi bikomeje kugaragara hano mu gisirikare cya Kongo FARDC, aho kugira ngo bitange igisubizo ahubwo bikomeje kugenda biba ikibazo muri rusange, by'umwihariko n'ubundi ku kino gihugu cya Kongo gikomeje kuberamo icyitwa isibaniro ry'umirwano hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Rero reka mboneho no kubifuriza kumererwa neza, ari nako mbifuriza rwose kugira gutya rwose mukaba mwabana natwe umunsi ku munsi, maze ubundi tukaba tuyabagezaho aya makuru abagezweho kandi abayizewe. Ibuka gukora subscribe niba utarakora subscribe, like, share, comment rwose udutima muri comment, cyangwa niba hari n'icyo uba utanyuzwe nacyo kubikomeje kugenda bigaragara kuri uno butaka ujye twandikira rwose utubwire, ubundi tumenye aho bipfira cyangwa se aho duhindura, maze ubundi natwe amakuru dukura hagati mu mutwe M23, amakuru dukura ku basirikare b'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'amakuru dukura hagati muri societe civile tujye tuyabagezaho umunsi ku munsi kandi
ni amakuru tuba twifitiye afite ubudasa utasanga ahandi, mugatandukanya n'icyitwa ibinyoma bya bimwe mu binyamakuru byandika bivugira M23 cyangwa se bivugira FARDC. Twebwe tuba tugira ngo tubahereze icyitwa operation ndetse n'icyitwa ibiri gutegurwa n'ubundi ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC n'umutwa M23.